Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka omedo singo ni duond buche makwedo sirikal nigi ajenda mar kelo telo makare ne jopiny kapo obiro yiergi ma gikaw loch. Nowacho bende ni gibiro kedo gi mibadhi kaachiel gi dewo ngima dhano. Kalonzo ne duoko wach mosebed kiwacho gi jatend piny William Ruto ni jok maketo sirikal tesre onge gajenda mora mora malong'o ne jo Kenya. Kaluwore gi Kalonzo, joket sirikal tesre nigi chenro mar keto Kenya e chakruok manyien ka gidino fuok mosebedo e sekta mar thieth, mano mar somo, telo makare kod miyo luor katiba ma pachoka. Noloso Machakos kama nosire gi gavana Wavinya Ndeti kama ne gidhigo debe ne jachung' mar Wiper Anthony Kisoi e yiero madundo ma North Ward. Kwa hivyo wangu wapata waache kuita wengine wajinga. Hata hawana agenda. Agenda namba moja ni ile wizi, corruption. Tutahakikisha there is no more theft of public funds. Agenda ile tulifanya mimi na Kibaki Konza City. Na badala aende Makueni, ambie watu wa Makueni bila nakamilisha Dhwake Dam, ndio maji toke Dhwake Dam ikuje Konza City, na nia yetu ni kurudisha headquarters ya nchi ya Kenya karibu kabisa. Tumeshika Machakos na Konza. This was the original capital city of Kenya. Tukifanya hivyo na Kibaki, they are sleeping on the job. We will make the African Silicon Valley a reality. Agenda number 2, kurekebisha mambo elimu. Kitu inaitwa visi kwisha, ufuzi. Ama sivyo? Ameharibu idara ya matibabu na kuachilia magavana walaumiwe. Na yeye mwenyewe ndiyo mambo haya. Bishop Kioko Hospital hiyo. Mabishop wanadai pesa nyingi. Bishop Kioko Hospital hawalipi. Ndio wapate njia ya kumlaumu gavana na timu yake. Kwa hivyo, we have a very serious agenda.